le ia lona oina ma lona ngawaa ma lona tumai e sila fia ai au wala e mwhai ona tāpena ina ai se lumana i le tumalo o se tumalo manuia ma o ki le sau mat kōku malo o ke ofo kōku malo pia kai ai le tula e mai le fionga ia mapola ua matua i te le sona sau ia mai e mulinga fo i me ia wa le ua whata ngu taimi nei i nisi me mwhai ona whai le fionga ia mapola ona lana haamal mai o lo mole sile fia le malo tatu tunu ai misel tatu tu malo le i olo tatu taimi male ole tatu taimi ne fia file wa fa ngatai ma pu mai le sa longa le fionga ya mulpola ole tele i o vaenga le o umona tapena le fionga ya mulpola ole afale sa failo mai yo ole o tali mai ia ole afa fo ile i failo mai ole o tali me dis vaenga ole la fa tali le si vaenga ole tali mai a malo fo ile tele ole olala ole ua sa fa tau sanga ina le fionga ya mulpola ia nisi fo yo so ani o vale manuia ole tato ele ngata o samo ia ele ngata mo le tu malo ia para ulisi ia ai mo sa bo fo i vai e o tu ale ava peole o so ani o le sa fatinu mo atina to fatu ia afa pela e manuia fatu anga almatu tu malo fata mai ia watu tu malo ia mo waide kele ko ifa ko anga le ai te o lo mana tu ia e wai mo ia e na pala visifole e sa o ia tu le ole atu no ato ai o sina fa ta ina o tatu au mai ai ia ati na ia awala mai fo ile a fio ia ana rosa io mulpola i te tonu le tau tu malo ai ole tu mai lea ole au mai tu tonu fai nga malo lea ale fast pe a fai e tu lai mai o lona winga ole am fai ona fasa fua mai ia le to mai lea mai si tau ai ina ia fa pe ona fa wai se tu ma se fai nga malos ia sa ola o kama ia taua tele vai nga le vai fa malam mai pe o se tu malo manuia ia pe a fai e tu lai mai ia se sitina ia posta mai tai foi to wa mina to fili tu malo fatalo fatu ile misol malo tato tu le fato ama futa mai tato kala me vai ngola fiafi ia le sunga ia lio ale fata tele pa mo kala me mata mo fie fata tele la velo sunga lio ia le mafuta mai sunga ia epifania ta finu sunga ia mo se fa tamala ia male sunga ia se wa Mr. Fitiaso ia fa manu no tu sa mo ile ia sunga ia faina tolva falaniko vitolio ia o sunga le ole mai fsidile sunga ia falaniko vitolio fa mo mole fa pe fiata avale lo pi ia posters o le tatu vaenga e o lo ave sp tu mau pe fa mo mole o le tasi li maiva le san e te tau anu tu ilalo ia ma nei tele ia vaenga le wa sa no mai le sunga ia falniko ia afio le te mai mo mai tatu pokalame ia a lo ia ini o to ai nei sa mo o le pi le stika ia ai mes o dia wa famna tu mai o ia matu ai no foi o le pi le stika i tavan ia mo ila to uma fe le te sa no le te fa fonga mai sa mo fa mo mole ia o lo tau ia pe uma lo le fi tau ia fa mo mole tal sanga tu lenga ma walalo ele o se ta vale sa mo fina ia o le manu nunga lava ina nei a fa ina le tau ma fai su ia fai puli ia pe te le fast po fe lava ia sa nga fa fai o lo a tau va mai ia se su yo lo e lang ina o lo ia se posta po ina tu o lo lo sa ia le ona so sani ai ile tangata ia ina ia ave ese ia vaenga le ia nei fale anga ina ia tau tinga o ni tatu suita wa anga tu mo le fainga fifilinga lo tatu tulu ma lo fa tele lava falaniko vitolio ia mo le
au mai o le vaenga le lungo le tātou pukalami, tangata le leila ia, tangata o lai ngafa le mo le anga iato le tātou o tunu. Mo le sila fia le tātou o tunu, tāua i o le vaenga le o whaso mai whalaniko. O le se fulu lua, tā o le se fulu lua i le pō, le aso sā i Samoa. Ia, o le mana ia vanga su tasi di maiva. Ia talo sangatu malanganga mau lalo. Ia tau fia mea tau campaigns a sui tau wā. Ia whai o naitu ia se saini lumo lo mota. Ia whai o tu i lalo. Wha mole ia po lau tā vale po le alawa ia tulanga fo ilea i te sila fia le tala fia ngai mo le wha moe tātou sui tau wā. Ia talo tu malanganga wha aloalo. Ia ina ia tau fia ia vai la uma. Ia ina ia te iwa wha le tonu ia le tau mwhai a tātou sui tau wā. So ngai fina wanga fili fonga sa vai. Talo whalua sase lua ma lo wha te tele lawa le songa finau. Ia mawhita mai tātou pukalame nei nei po. So ngai skei liu sione na lo mawhita mai sini ma lo wha te tele lawa. Ia lau songa whatua mla inga le mawhita mai tātou tutua. Ia, me se vole sunga ia tinifu o Disemo, whataro whatu mai me pone munuia le pokalame whakte tele lama. Ia, lau sunga tinifu ma alo whaktairi ma whata mai, sunga ia Arnold Lenny Tiu, soi. Pise spa langi la kade ali ari whasamoa mai. Ma alo whaktai tele lama, ia lau sunga ma whata mai tātou tutua. Ia, ele nei vai o le afiafi. Ia le mo le silfile malu le tunu o le aso se asilva yes aso mfualente atu nei sa pa ia se pukalame na awina tu sa atu live atu lungo le tu lau le nei sa mo finau na ia le avanoa sa fa malam ina i le sunga ia Dr. Christina Lalaia ia tulafono po pili nei tolu le sa pasi ina ele atu ele malo e tele ia ia inga ele malama ele malo le atu no fo ia we fatua o malama ina o fa malama ina Christina so ona ye lungo tato itu maule nei feel free mai ai ma share atu ni so ai ngai Samoa awai e mo ila vale ala valo tato na watu nei mo se swinga ia ale malama na yo tato ai ngolo o Samoa ia fenta lava ona tangu ia le mo tato molo fatea ona ana na watu na ia se swinga fai malo mo na iso tato watu no na wai lunga tato itu na me Samoa final le live na paso na ia lunga fa mo le Samoa se atu mo ai ngai Samoa dia masuk se tasi fo ina ia lato malama le ia ele tulanga per fa malama le sunga ia Dr. Christina Lalaia ia le tulanga o pili de to ia o le mana ia le siba ngale le sauno ai Christina wat pe ia ole tasi ofisile se tasi tamata me se mo fiu e vai sulla fono ele yani ele se me o le sunga ia Christina mo malo tanto fa fonga mai le tanto o tunu ele fa pe fo ilea a meua o matu fa pe atu a mea vai o ina o nisi fo i o tanto tunu ai o le tulanga o le molunga le o ngai pe ona ia le sunga ia Christina o mafai ai ona ia faita wina ia vaileina le ngata o vaileina o fai longa fu ile i tono tulafono fai la sa wal tulafono sa o me tulafono ai te ua pi o inu sa o nga pi o nga ko sa o pi o nga la nga ai se me ko e mai tau ma fai ta wina ele fo i alo tato tunu nga ile lunga tato page fa mo le sa mo se atu tato ainga ia wompa nga ina ia lato sila fia ia leonga fo io nei tulafono ia ma pili tau fa fi pe ona tamo fai to metai fo mai fa soinat ele ngatala ilena le mai mo mai tato tu o le saunoanga le fionga le disea ia pe io inana ta fa ia toai ia le mata mo fi poka la mele le fionga sa tu ia tu fa io le fata e mo mai tato poka la mele fi anga i no tato page
ona e tanga ile ye le pokalami na le fio nga sa tu ya tu ia le lato sum sa faia ma le fio anga sa mo ia malo fo i matama fa na ia tu ma ia le sa mo le no e so ta ia tu fa mala malama le fio nga ia ele sunga tu mai fo mai ia mise fo i fa la i au ia ma o puti mai sa fa pe ona mo mo dia fa le fio le se ia o ti ma inga fo i mali tu alalo ta mama tina mantua le fio anga mi so alo mata mafana io o le tata longo ma se fa e ia no tato no nofo ala papa a ne tu ia ai le mafaya ona fa anga lo tu o sa mo le tu pe o le ala fo na o me mo ia se o kali ko fio o kwa sa mo wa kali fio o kwa o le anga le ia ele fa pele fio ot ia o fa pele ale anga tu lo tato tu o le loto sam ia ma le loto atu o tato ai no lo fa di mai sam o le anga la na sam o le tu pele nga i lungo le tato peito sam fina ia o se atu ia nai fa mtalanga fo i manai pokala ia ina ia sila fia fo i mamala malama e ni so tato tu no usamo o isi ka kali so e fa mala malama ko ia e fa be fo ia lo la ko fo sila fia se so le ole me nei o tatalo ileli fa mo ileli e so swani atu lo loto ia mo tato loto ina ia tatala ile tua ia o to fina ngalo ina ia fa ngo fie ona ofia tu fe au ma tu tam fai ia wai fai mo ma ko le wa ma ko mo ko mai mal kaula sa mo le tu pele o mo ko mai ma ko mal kaula ia ai lo fa tu ia te to ia le ma fai au na o ma tu ua ia ma o ma tu la fo ina ia to ia lo mantua pe i tausa ale ma tu tanto pesele vai foi o tanto po kala me ne vengo le fiafi ia ngai mai ia ona e toi whaafonga tasi lama lea. I lea namatau. A le tātou vaenga whaapawhai, whaatutua i le tua sa mō tasi. Ia matau whai ua tua i le tātou pukalami ne vaenga lea. Fiafi whaaptaitele atu lama, ia i lātou lo mafuta mai lungo le tātou Facebook, ia misa fo i lātou lo mafuta mai lungo le tātou YouTube. Ma lo whaaptaitele lama, le tari eino le tātou tutua ne vaenga lea fiafi sa mō whina pukalami.